Yo wapo ritual ogale manonok. Yeah. Technology yelwi manok. Che wani ang mer mabe. Wapo ritual panelism oti kumbedi. Ki yo magiti na watini. Kila wanu nge kere Uganda. Dwema pa pira tek botwa. Dok dwema pa ene dwema luni dwema Uhuru. Nyo independence. Kita wani ang kere ni. But machala chuli. Me chako independence la lokom independence der wan yang kong kira independence timo wake en mo waji chama Uhuru ni wachamo ni ning machala chuli mano pe wan yang kito chaka kede ngo motime we wati ka wati e kumbini ni Uganda so la lok en pira tektotual chi tin wati gi muse Paul kilama ki ka uruni pe chi professor Kennedy Amone bi konyo koa gidong panelism o ticket ni kumbiri gibe winyu ngoma mzee Polo be wachiwa chidong wa kube kere kumeno man eni pitini kongdong mi wala lok me independent no chaka ning yube o marong o kere wa lok eni British do mi loj bo Uganda ni o chaka ning ngoma time gidok bene kero ching magi kero ching gi kero ning nga gi mo kero chingi ka omin wa Filipo Rune o chi waromo winyi lok gi bore en yang e maber twal muzee Paul Kilama kongdo tete wa ni en ma tini walo lok me gin ma gi ber katimone wang ma wano kere independence gino ngo mo time independence gi come gi nge so chabit en gi chabit no bino ni no wati lok en nin mage waji kwero Uhuru ni wa kwero ni ning wani ang kong mo be muzee Paul Kilama ko itete wa kong lok me Uhuru en independence ma be afo ritual Be ana point benwa. One British o botwa lo one do colony gi ma down du ngay lo ni donc gin mano donc iya gikene metani miero go ek lobowa ci donc bi tero footsteps o bot tien wa kitwa woro kere pa meri non ki la kan ma ki bot lo British ma go mai lobowa go loywa lodge ma lo ni colonial rule ci miera chak ni jomuk tau kelwa lokom lo ken ene lo parties politicians yena go chako wajini tie jima kelo ni lo ken wan waron lo new lodge for British o beru kenwa no kid ma tam kere ne bena awakening no down chako chio look here bena go contributing mada weko down yang ni lo mukene tie wigi tuolo lodge pa British ki pa French kono muni mukene Belgian ki ngo gini kira waramo lo nyeo ki ye donc botian wachaka ken me lodge ken you cannot waramo laro lok me lodge ken ma pe don't laro lok me parties kita parties party ma Paul ma go lwenyo pi lodge ken wachako ki in party ma hotel yo duju ema
1952 awaki English so ma 1952 part mo ko nene Uganda ma gina ego kelo lokman me lot ken ejere me lwen pi lot ken ni part ma geloni UNC Uganda National Congress la dit part ni no bedo Ignatius Musazi eno bedo Muganda dok bene gina jomo kene ma ukonyo eni part ni eno ni ma gitiyo no part ni eno ni ene ye gina Abu Mayanja Jolly Joki Wanuka Miringeni Jolly Joki Wanuka part ki Benedicto ki Wanuka Benedicto story neme kona bikelo Jolly Joki Wanuka kitung botway north jomo donye UNC chon ene ilao bedo engo la dir uliech ugala kwel kibotway actually ubedo temali badi Peter Labara ola ki unyao kudon actually ubedo kidana deke UNC from the very start UNC umedekere inge Ignatius Musazi Jolly Jo ki wanuka le kompa Ignatius Musazi oweko in 1950 Jolly Jo was the last president ma UNC abikele ukit ma upoke kere karmado boro donye UNC bana in 1954 party ma Rio Democratic Party uchake Democratic Party la dite ubedo gina Kasolo Kasolo ubedo no engineer kiluono engineering assistant Kasolo ubedo gulu ma uno idea ma DP ki gulu so don't kid ma gulu no particular registrar of companies ki associations ni don't get why okay in dong Kasoli ma in the doc Kampala ni dong ini gana sejak party Kasoli ana ubedo the first president ma DP the idea though was born in gulu ke yumo kanajal author yam ge yulu dira chile mu machon mano gitie ke gena ge ugora Emmanuel mana po nyingi tidong en Kasole ubedo DP president mo in 1952 ingi Kasolo ubino Matai Mugwanya 1954 Matai Mugwanya ubipo ka jumange isi me Uganda wone yo bedo katikir me Buganda karma British tiga miyo putiga danya Uganda siki wajuni mi anyang ini kibodla la kama mate fairly prominent down mo choy Bukario so mirbe kinge isi me Uganda ki gene politics me Uganda and wajuni Matai Mugwanya ene British umigire ni uye ka Uganda mirbe protectorate new colony chi Matai Mugwanya was ni Uganda mirbe protectorate and no ben pengeyo apoko ne and winyo ni no tam kibodlo French pian Johnny yen British pegorwat kure rebu chi le French wa pe ye gana colony right ye protectorate chero dok dong ne no mukana pian wa je kon kemi ta kare tam ye dok bot British wa okay one mirbe protected and a kid man yang kere ni Uganda became protectorate ilom ye ma katikiro me Buganda Stanislaus Mugwanya we are kere and he would be president general me DP me in 1954 donc in 1958 Benedicto Kiwanuka ene ke yero mele ka
Mugwanya, Matayo. Benedicto, NA Atama Dharma Paul, European, Unodong, Lord Ken Chokben, 58. He was very much involved in movement of independence, including constitutional talks for Berry London, Kanye 61, 62. Che, Nge Benedicto, history me part of DP, Semugere, the whole you bought a two on any. Madame Wangayo. Nge Semugere, Bian Sabana Kizito. Nge Sabana Kizito, Ubino Mao, Nobert, Natin Mabot, actually, Maputi President DP Watin. Party me at death, me in Uganda was Progressive Party, 1955. Progressive Party was formed by EMK Mulera, Enoch Mulera. And he actually, Jomudani Progressive Party, Julius Peter Bear, Manangay na Eno Chung Benefit Progressive Party, year 58. Ita be look at it. Kidong, Party Mukane Mano Tie, UPU. UPU was merely, it was not registered as a national party, and to association per MPs, Manogiti Legico. Legico and a legislative council, political only Legico. In short, UPU, Ludirne Oberugene, Babia, Metoro, Cuthbert Buango, Meteso, Magezi, Me Bunyoro. Bike look at my UPU, UPC, UNC will be together. Parties mo matino kita sa lok pa yejo wayo ni la cho kori chi mogo pori lela chi pe kori ne po tui. Ene party ni igini UPM, Uganda People's Movement by Augustine Kamia. Kamia, it was not very much a political party. Keep forming UPM, boycott, trade boycott pa yini. Augustine Kamia berka pe Uganda ne pego William pa yini. It lasted Kampala mada mostly in Uganda, 59, 50, 60. Chimeno karo ke mege. Pebera ngai kita Augustine Kamia gikye nye dem pa winyo ingeno. Party ma dek moran no bena ta party mo ken mera oran ta ene igena Uganda African Union mala telane Godwin Kawombe atamane dama polo pego winye okolo. Mo ken doctor UNP Uganda National Party ma la telane ober apolo ke ronde ma am ober UN ambassador me Uganda UN ma put Uganda no lo chana no. Donc UNC ma party mo ko karma UNC uboro bino ki Kenya udonyi UNC joining dano chalo temale mari ki tung botwa dano machalo genage dano machalo nyao donge dano machalo genage no uboro bino no do nyao don ki UNC ono limari kutie ki gena Pitaola and put it here UNC. Now, la Roberti can UNC left wing, mano ene pa jolly joke wanuka, ke UNC right wing, pubore. Chidong, I koma la ni inuni, uboro cha UNCU splitting here. Tungchel uboro tika leading, tungchel jolly joke wanuka tika leading. Chidong, unongane alar nar in pepe le wen. Uboro dong
No, ni reforming alliance kingo UPU. UPU and I what you and Uganda People's Union. Mauno Babia Magezi Kibwango Gitie. Johnny Ini was merely a parliamentary group, front benchers, Legiko. Dong Majani Inuni Utime May 1960 Mbale Conference. Now, Kainano initials by UPC, by UNC, KUPU, and merging the UPC. They took the U from both parties, the P from People's UPU, and the C from Congress, UPC, to form from UNC to form UPC. And I can not patarioni go to Machalo partnership union, go creating a partnership between UNC, border right wing, ki UPU, Uganda People's Union, to form UPC. And that is how UPC was born. It was born as a merger. UPC was born again in 1960, just 2 years before independence. Otherwise, before that, Oboregi Nogiti UNC. Donc, Kenyo, Koko, Larame Party, the parliamentary contesting election, the first election will be in 1958. Ono UPC put para, but why actually, Peter Labara, Awola, and Chung PUNC, Antonio Poa Chung DP. I think Alama Pagana no take point. Alama Pagana Peter Labara no take point. Pupua no take query. Kiabe Chung Progressive Party. Alama no otara kita pokerene. Okay, Purubino Uchung Macharo independent, no petty party. Udanyi DP la chen. Yen inoni Peter Lolo actually. Killed representing actually until the 61 election. Yanodong Upua Kerebero por Kuyo governor nominating and Doc Machal backbencher Legiko ni Puobe Doctor Legiko, so Waberki Dana Rio Legiko Ola can go poor. Menu Yeme 58, Don't let Chen Yeme 61 Binu Yeme 61 DPU lawyer. Neo Kadong colonial government of Unoni Yeo Dojo in 1962. Kadong in 1962 ni UPC party man or forming government absolute benepeka. UPC ki gena KY no dongutim alliance in January 62. Uker chingiro making with Machalo allies a party, a formation of government. So where UPC this time, the Oboreti at Elne, Kenki Kabarayaka, forming alliance where Gamed Mukon Gene, which are in a chan. And Kitma, work at footsteps, Lord Ken, what development, Mamberga Lord Ken. On the other hand, Gilman Otika Timebene, and but what British no gite Mirgumi Tuero ki Uganda, where Chakberu, Machalo a free country, like Mirgu, then Gengo taking legally international law, Gen not responsible to Gimoma can mono time Uganda. She don't get many kind of debating.
26th of July 62 mapia wano Lord Ken 3 months before Lord Ken no get kan bana tika yele me creating legal instruments where one will bet ki gonna me rom ki birth certificate me birth certificate ki Uganda ni undong law ne kenu undong international law don't want to be better remember me UN member me African Union ki organization mukene le wang to law ne kenu report ini mano debate me and I take a copy me debate me it's a long thing and I we debate me July 62 UK kind ma the House of Lords ma again do be rabem bem go gena to be involved here Lord Paulson ke the Earl of Lucan there was a story about him. He disappeared and died. I don't know whether it's probably dead by now. Lord Ogamo, Lord Twining, very interesting. Pian Lord Twining, and a Kitmonian and a wood but ADC, he actually one of the last ADCs he Gulukanyo, Mapia no Lord Can, and a wooded no Bakiloni Twining. Family name ge atawni won beno maro twining jomati UK kan tea ge yobu tea appointing Lord Twining maber pen ma chako tich no wano tie dano boko nye I gulu kenyo very interesting character Lord Montague the Earl of Dundee ke ludiro mukana bembe mukana magubedo I House of Lords me keto chiek wet dong Uganda onong kita long ka ni birth certificate lobo manien donc nyalo donc kilone Uganda international law donc recognizing ki yeni manene lobo mate independent one thing about Genachel mate kom Lord Molson Lord Molson played a big part in Lokme Lord Kenme Uganda. Molson will call Lord Munster. Munster any demo relationships commission report me Uganda. Karmadong Lord Ken Chok. Menen kit waranga ma be taken constitutional relationship. Ikin wa one ikam kan part. She don't end up they are going to be, we better system Magaloni Buganda was supposed to be autonomous. Autonomous. The other kingdoms, the Western kingdoms, very semi-autonomous. Kibusoga had also a semi-autonomous status. Unfortunately, where necessary. See, and Lord Munster obino umi report kit mamiro kai kwan local government constitution and law me Uganda chi ramnyang kit ma districts mukane chala chuli la ke gene mukane when where no gitiki direct relationship with central government whereas the other ones no ge taking neutral can money magaloni autonomy in blood months of your loke ononi jema dit ya chel mamir dok kitwal Lord Molson kanen loke chiki appointing Lord Molson Lord Listowel and Lord Ward is a viscount and the title mokoma genje makanti kere nobility title and I don't go kanen specifically lok papunyor ki Buganda. And I don't go to Noni. Good time, Madani Kabara again, and Kiyomukama, go back paying, we're agreeing
on amicable wek loka tumba si lo loka mero kwara koni lobu mo burre mo po bicher bor bunyoro kolo donc and also my recommendation is okay kin counties habitually ario te bunyoro donge ti majority donc mi ario ni buyaga ki bukangazi ki kwangi ko dok cheni bunyoro chiki kero na kamarong gina racha ni kono gen British solving problem ni ono kono po kelewa yela lok bi kelewa yela pian British mi chikni ingi mo ario kitim referendum wek dan mai buyaga gi bongazi gunen kakemer dok bunyoro nyogemer ber kange nyogemer dok beri Buganda. Obore Enedong was left with that task. DP on the other hand, no pemero ni loke fi wek British tiak loke ko kakucheri. And so UPC ki ke wagen no dong iti in a hurry. Pian de was sure ni ki be wek yigi. Wek loke ni British wek gire karamano wek me rom kita gen wa ni booby trap. Gunga yoni loke no beru bi mocho kadong ki peka. Kidong no gi lo ko singi ko ye. Gini kilo mone madit ma kudwa tikere watin karma do borre no ni yer ki bol kuya da kita gena merni kita kiye lo lo khabe no kerchengi kaba kage ki Michael Kinto ki katikiro ku kerchengi agreement in Lancaster House kan inge mo ario ke temu referendum we bunyo jomati lost counties go deciding kama mer dokye ene kama do boro chero implementing lo ni do mone ikinwa ki dan ma pen and in ya dane ono boro pe balo te mergin ma constitution no mero agreement bano lo lo ka re chingi donc we ro ken pa ka ba ya ka ki UPC to ro 64 in referendum ubino kere umede don way 66 donc ke crisis man ma wan du wangeyo conflict mobility between Mengu ki gamende ku borre. Yeah, and what footsteps. Bot tien wa man chalo down Uganda. Wor kedeme o karme lot can. So 62 dong gena kita watching alliance for UPC ki KY we going forming gamende mukon 64 kenyi ino kato maraj mada. Para daga ne kutewe watin si atawni ka gik mega kiti noni ngechama tikere gin mutime ma pia wano like Ken from 1952 power 62 66 Yeah. Before ritual musée Paul Kilama ma put pe wano independence kita musée Kilama wajani ini uno miro forming parties political parties Uganda no tie protectorate and forming parties nga gina wero go kerchengi pin UPC ki KY go do gamente so kele wadong wa independence mano independence pitini for wati lokme yube for independence kito buze polo tete wa be jamine pol but kangara mero kwana in details dong bir romo no ni la chen but ma ananyang ma base ni madante yube independence no Uganda go ber ka yonge under party money jomono yubo party gi jomono yubo ngo yetie kita democracy tema yubone kele eno en o kelewa I Uguru 1962 enoni professor ini gamone ngo matini wati lok me yobege kenba o we no independence lok inge independence ko item kong gine ka la ini petima be chi obe chiro bo la mego robina tima pa winyo doing for a long time wanga winyo tinum
Apoyo. Professor ko item kong kapo la chi Robina Romo Donyo. La me Robina. Kong mo wingi por ba poti wingi. Hello? Wati wingi do. Sisa? Ana Yo. po individual moderator. Apo la dit Paul kila ma da pingej ma pigi tego. Ma eno umio barwa kanya yamo. Gero ni jo magitiga nana wabene. Tiga nyang kirma no wana tikere na ayam chon ma no puri loj ken pa wano. Don kira Paul karo waje kere. Wan jumu kene beri chalo. Lok magitiga Loko ne in dong mere tiga winya ento ben wa tiga taking in machalo tiano kwan. Ti puony ene ne puony ma pera tada da yen Pol kare ka wana neno kumbiri jem mukana mo time ene no ko watige ngeje iye. Waramo bedo ki ngej ikar ma 79 ke kan mano tize go bien go to orgamente pa mien ene waramo ni akere. Ti gimo ma Pol to twal mana ramo gamne ka kenyo pe ana miero puoyo la dit Pol kala matada da pe ngej ma enti kwede ne. Umere ki konyo wa me miyo ngej man wak lu tieno kunge history ma mekwa kir ma yang wa bedo kere kir ma lojo no ti kwede kir ma dano no ki winye kwede me tor kom gi me neno ne itie kachiel ki ana tamane lok mo ma Pol to twal mana ramo lok ne pe am dwoko mere poch ke ken but yo ducho magetiga neno wa ki wan panelist ducho mo ti kantin ne gen mo wapuonyo wan be no amiero wa chwal bolo tieno matie makoni no wan be wambi weka twer chingi program mako man chi adek no ketiga recording maka kama no wi wape waramo po daka ye bene mano tie YouTube ge mukana tie itar paluo kenyo nyo ila kwet TV mano ti recorded program tikur waramo dak wanan wanyaka klotian wa gen ben ku bet kingej atamne gi mama Pol maramo lohane pe ana po to Wapoyo to twal amigo Robina. Christine. If Congo if idonye ba you know. Poti wingi ba. Okay. Again, do ti winya kuwete. Jimpa mo wai pa British work jara. No ke mute ngo chi de chami lok data fa iponi petiat dan pe ka winyi. Actually mod borba la dir Caesar. Thank you for the moderation Joe. Me konyo ki me konyo la dir Paul. Kon funyam kene warba la dir Paul bane. Me boke wak do me lokum yupe me nungu lodge ken no kani ana waji an pangi no kita bela diru waji kedi wan ma don any ka ma dung lodge ken ma no ki nyal wan dung lodge ken dung tie ma don ni me ata ke ma da cha ngi kum lodge ken ene ni ana ni du abu ngwen ni da bu ngwen me do pa wo bi mar soda wo bi cham rinyu pian adon prison kenyo kera la dir Pol bo wai ni lumon ki police ki ngogini gena gu cha wai ki tanu ni o lo ti ken tie mun jo me makan kan me Uganda unong lo ken mini ki tam min no lo ken gi ento no ampa ngi ki man so a foi la dir Pol total ma gani dan ma wa ku de ma be lo cha lo an ni on lo ken ni ma to kon la lia kenyo ni ma to kwere gi eni ke na wangi ki kan pa wangi kara yupe ma dan ku yupe kere da be pe wa foi lu tiro ma gu telo parti mo gu charo bora gi u tema gi ni mo ken ma ke lu ki wen tra ku ni ki tin kona tuma kona nga kona nyao ni wen mano jima mi ki foi ki dan wen be ku nge ka wa dan ku fo jo mo telo yu igi mo wa ku pe ji Uganda tie charo country ma tie si ma Pol pe ana guarda come foi che can la dir Caesar thank you
Wafoyo total Christine. Yes. Namego Joyce kar ko Ouru tien lo kani ngobori. Poti ya winyi. Siza afoya. Afoya bere mekela ane di ba. Afoya. Atian work look for Ouru. Generally, no and don't need lot can, but Yes, Fernanda. Oh, sorry. Yeah, look me lot can and no don't care get you can no Ouru. Ma tamo ni Ouru ni lep Swahili tamo mi arubedi. You know. Kira gong me achela miero po la dit Paul Kalam because waje wa give ma into detail give ma beje ma kira luwara mo kana gulo wan ju mo kana po wan yang mo time pre-independent me Uganda carry way independent ko me ben po wan yang wa gin mo ram lo ne man na ko bi o a post-independent ana tamani independent mero no gin ma be ento no lubudong kire lobo eroni o le kwere onyo kire anyo ngo matie kire na neno winyo dit polo ter kwere ni adega mono bedo tie kin bunyor ki Buganda laro lokom gidong ber kire wana ngeo kere ni kingdom pa Buganda ki bunyor no tie chi karo kero beno gwak no laro ke mo tie kin ge kenyo chi independent omero bedgin mano okelewa freedom okelewa bera gonya metimo jemi pi1 kenwa kono bere en kat bed British go biro barwa go biro go telewa pe kar malaj atawe kar mo ken bere okonyo me yabo wan ju mo ken we ko nge ki ko me lo manyen en tini ni modern world and modern life en pien akwane book mo mage wajani pre-independent ka ngoma British go kelo but you mati Africa tutwale ko baloga me Uganda makomiro wati yene awunye ni dharma pol go no scholarship me biro ka kwan wo eno ne adane put pani am bar kwan ke book ne oberotie o wego o konyo gi mo kana me nyuri wa kir kwa ma wo kan tinini onyonya iyo me kwa manyien en wana ti pe kwa ma chon cha ma wana kwa yene atawne gin mo kan mabejo gima rojo ben ma en no independent okerotie ento malube gi pre-independent petie ngej mo mange ye ma pol do twal kono do akor winyone ki bod jo maramo mine wa matur kera mala dir polo mioni atawne lo mo ma pol do twal maramo mere ne ka kenyo petie ana foya Wafoyo total Lady Grace Ouru tien lo kani ngobori. Pe pati ya winyi. No log gana log me Ouru apoyo viewers apoyo muzee kilama mi ponyo wa gino time por wa me ni bene loke ngo mo time mo wewa Ouru independent bene pa wa nge pien bene kwan mo nyo pon mo to lo be pe en ki problema independent been been from 62 almost to 71 by doc government to cha lo ka ta we kit ki mo ma dar kwar ma gun yang to twal pere a ber ni pol dar wen ber pe nyang so America bora tika poene ni o we ga ni ngo mo ti mo winyu mer yam jimmy mo nying dar mo po wan yang kit ti ngo ma gu gera gu ker mi we dar no independent so mer ben tien la tien kwan sa tika poe mer jimmy mana po maniang ene kia poe panelist wen ki dan wen na tia mer ma de ka twere professor ko ge wek tiki log money ange we network ti marai but kir ka log without no end of go kwan pe log history to twal pe doctor strong point na log independent apoe Professor ko tem ka dong mego tuyo Professor ko tem Professor Ruinyo mene mego Rose Ouru Ramo endo itie yibo ngo iwa
Ur en da ur ni dong kira diru loko ni adir ni yang be adir la wara en ur ben ma da ur bir ni no food wa nyang ma bebe ma to twal ko ba pat ginu no yomo I wai kar me mu ur chak ke la ken ki no kini pe wa ol ki rie pien ki bi pok wa ke ki fanta chi wa mier mer en rie ni obeto jui ki winyu ben ba kok en ni bul ba go tigli ki bur ji ni I wa yum ye ma konye pe pi ur be no miet mu ur chake chi dong kar ma dong ala do ko chake chu bor pi uro parana puere da ti na un me ke la dit pol klama men yang me tiet wa kito ur ti ke ki kito ke bega pati ma papat no duong be na da pati ne be na dega ti kindano kala tina meni ka ti UPC indong ila DP ni to loko jumo kero ne ka ye lok me ur en na che pe mer la wor bede pati mo kene chelo DP UPC ko nga gini daro luenye ye ma duong tutwal ma wan waneno no ben putwa tiang mere daro nekke ma duong ilok me ur bat mono bene kar ma mono tie dok ma dong pek donyo en ma ka cham ne ka chul tutwal ka pa min gi la lo tu dok duong ne dok wan dok wa cha ne ma dong wa dok tir ni tuor we wek mono bero telwa pien lo kendo ke lo pek o ma dit tutwal tena kar put ki cha lo kan cha no I wa yuma da dan wen gi yom wek wan ben wa lo ne ken wa pien do no dan ben ko kwan dar ma niang dong gi duong magra ma tel be wi lo wa papat chi wa Africa no ko cha dong ni kin men no kong be lo ken gi bet ken gi en wuro en cha ko men chi kar me wuro no wan ma dong wa do dano en mo ti ben gi gai wani o ber tel kar me karama mano ilo tiang yom wanga ben ki wili bon wanga ki terriu I wa yom wa mer meren en ge ken wanga pe ka pu kar pe ka pu ben no tie en to we ka ko lo o ya bo wang dano wang a chul wang kaka Uganda wang gu ya pe ka ro ber ko je ma pol chi wa poi la dir klama yini beri kin wa ba la dir I konyi wa je ma pol unu ngeyo ki kanane professor ti ko lo ke wan en mer wa lo me tu wan wen lu ti no kwan ka be wa dir en to mo ken lo wa gere ko na ti ka kenyo chi ana po ya da wu lo ti ne gina ku man mer pe ki gik ko ne wa lu ti ma ti no ki ngeyo ngo mo wuro ber gina ngo wuro en lo ken wuro mer swahili lo ken e le bwa yo ma lo ne ken gi chi ka ke bera ponye ka lu ti ma wan nyal ki ma me gibene we gunge wur ngo mo ke wur en ngo en ye ngata tir ma be en chala tir pol klama o pui tu twal la dir me ko ni wa lo ko mo pol pe ka ko nda ko tie ti da kon yang la chen ko lo ko poi fa for professor kong do tem gini ba ka o gini chi ati pen mer kan bod la bod professor bod musee kilama Yeah, okay. Yeah, tika winye. Yeah, tia winye. Okay, great. So mukwa kong ana meropoe dano dichu ana meropoe panelist dichu matin gubini wang. Kibene luwinywa dichu magiti kabir mapapat. Antin tika winyu point mapera ta da gibuze kilama pien utero male da kore gi kore ngo mo beru katime nga gi mo beru katim ngo mekeliwa yub melojken chi atamni poljem mayro ber kalogene ni manjem ti discussion points mawaram lar lo ye chi no anatamni tije mo mana atamni miro eno clarifying where wania ye mabe mukwa kong itami muzee initamuni penin berkatero steps towards independence our
footsteps or footprints towards independence. Anytime there was some missteps. Pieni the lost counties and the opportunity that was missed to solve the problem before independence. And the problem was instead postponed. Maukeli walua yela tutual inge karmawano Lloyd Ken. Pienu kela dega ma dega ne bedo extending ikom daro mo mano beri ipere wanu ken mano bok beri put pegi jwale wa. Ena dega me lost counties and work better no tiwe komwa. Ti pe eroni ke ken foot the missteps mogo itami inano mapat ke and look me lost counties egini. Tije mo ma inano ni no ka no gitim mano football no independence onyo gitim ma inge chuchot ma no independence kono gwa ge wa yela ma oberu tingi kimario ni miro tampa mzee ene ni eno lokom ngoma war veterans contribution for war veterans independence gwaktie specific names mogo specific contribution ange mer ni go konyo watu twali lok me kwan me scholarships ma chene mano gi chulo gi kwere ene gi tiu kwere me chulo scholarships paluten ma polia chile wan wa kwano ba peje gi yubo ba peje war memorial stadium gi yubo mano and veterans ene gi bino kadore ye kar mwaka chene bino konyo wa as an asset for the region. Kidok beno one beno wa developing sports what ye dan ma pol ma go developing the sports talent ki peje ma wa kero nyingwa bene imap dan chalo the late arop gi the late ayagi developing talent ni kidong ma giri ena ni anatamo ni bene miara pen muzee wa tete wa kong we kit ma gitio kwere ki Buganda me colonizing other parts of Uganda and narrowing its implication mal the community of Uganda pien dar mo chalo semeka kungulu ki ma jo kan bene karchan go chergo o wo bot wo kuje tiewe mo ya gor ma ilwachi lo gor ne go mucha no bella la colonial administrator ma no kira raja de dama ja gor mo chobo gitang cho tu ne pitin rarani gi buami mano antiquary come down. So all these how did it really affect the unity of Uganda? Itami, PNN, these are not facts. These are from your reading of what would have happened. Itami enini affecting one nining chalo Ugandans. Yeah, Anapoy. For a professor, at least gine internet of behaving for dong. Yeah, that's right. Thank you. Gine ma ile waja ni waji lo gor ne ko mucha nyong ni odong ka kungulu. Enka odong no enka kungulu no bot kede ni. Yes. Muzee lok me war veterans ni ki jamu ma pauti ma be ikir me loj kenni kira professor penyo. Okay, me acha konke war veterans. Ludirumula ni mon Mario tutwale magena yano Carmelo Ken kudiko. Nendo yo kai wori lo muka neno kita jeme kiti muka re neno kita lo muka ni tikere.
See, word magano war kaber lob part pian British berkati kiwana chil twal ilok me timu da gina lwengi ma uchalo ludir ma ucharwa ba ma iloni burma karchani ilwengi ma rio gitar gikono ulwengi kilu Germany kono ki ngagi no yangi bogomada ludir inuni magudugo uyabu wangi actually pebena actually can kere lu kongo bene wajo ni lweny me ariyo na weko gen gi niang ni Belgium karno lu moti tiri mada bene power gi megi dira ta so bene Belgium bene peti important kin lebu me Europe kan and so yabu wang ini uyabe one African magitero tetere lweny pa muni World War 1 2 gini o chako neno wilobu kita tikere joma mewa actually maga gina mago take into politics ma kongo beri mon me ariyo ni inuni ene Peter wale la bara tamale mari o Kenya tuoma John ene ma ngeyugi twer beti jomo kene be doktie eto John inuni gulwenyi World War 2 I think tamale mari bedo dakta World War 2 ni inuni yeah. So in a way, atamani again go better contribution more. Ma was okonyo. Endo gini Africa wide. Jomuchere World War II. Kubino ki gimoma. Yeah. Gimoma geno learning ki beri lobu wako. Nano lobu pa jomu kene. So anyway, I need contribution pa joma ulwenyo. Input guber tie politics ma in lot can before lot can now lokum Buganda again mo wa tin Buganda tige upper hand Uganda and kabalega church kwaro lot pa British niyo ka British cha utiki Baganda metoru kabalega ilwanyi inuni banyoro kinero ge matekral pege choya mapole chi ruwat pa Baganda ki British chake ka Kenyo oweko jemi diju mabejo ki beraterne Buganda schools mabejo ki beraterne Buganda dok bene ku berka tiki Baganda me cheri lewu pa jomu kene ana beri mbale no one of our staff graduate tax officer in municipal council no tie what kalkwar la kwar ka kungulu maka kungulu bot bagishu yeah no right mana le kok pege maru gen maka kungulu berate mana I bugisu bukere ben kumano kidi vite tek me ponyo Luganda ki ngog donc kita ini wajibati gana atamo Pellegrini so buke actually machon ilokom lugorne ko Musa nyong donc kungulu ni ane timano Musa min ka kungulu timo gana bollu gor ya gor kuja no timaro jumada na wana chili power ye la ko timi no ni actually kar chani pe chal ma kom kani pege ye temiu siko ne romere genero ne Musa romere akare British go kaje yema da but pete gimo no gro mate mena do ci don o mi bene o konyo bene we lo la ka pedong ber ka nyepe me jero ya chuli buti mu dane la bene mate mena and krilo tema chonyani she extending influence across the country no per welcome thing at all me lo mukane bantu areas mukane to east gigine le Luganda and be dichi inoni me imposing
level Uganda gana kaberu mo chalo bukedi bugisi and so on gibuso again. Ci ana nen wa yinu ni o kelu mone kindano donc bene missteps mo ma beru tie ene petitions mo ma district mo kana o kelu or la bola actually no mero federal status eno kenti beru yinu beru representative on come actually district council which is Lanka House conference but UK kan ci ono actually mer ni ki met gina bule ni mer ki meni autonomy makan ne lok me autonomy ni ki me yo ki practicing bana ya da ono kono la kuri miu makumero ti anana ni kono pera ono kono lebuman beru waje gana federal status kidma United States tigara state man tigi gana tigi autonomy ne state man law ne kana ka dong riba machala federal ilok me federal government ya no inu no me ilok man me ngare moni doko president che mere tie ka moni ni nyo tijwen ki goro dong beru pakaka siel tijma be wengi mi ki kaka siel scholarship wengi mi ki kaka siel no ko gini ni peka no wano lo scholarship wa lo oriat no mewa chalo dano wo kita ya mero man ko mer ka mo kene pe chalo dano gi ka kwan wo scholarship pa ka ka mo kana lembe ne yon ko mer do no ka mo kana tigi lem mo kana pa ka lem ka as a result of policy pa ka so la kuri gini ni ono ka no ne wo bet ki federal gana status from the very beginning atamani kono no pe o kamoti e komberni Pangiga we will you know. Before total muse a penya chiel lokong muse Paul dano bere ka tamo total look ne federal state jumu ken no tia waji a kiro no no chan totally donc toi miro chudo poke o bit independence nga which enuni icha ken ro kelo jema dok loy ma tek ma karo eno in Africa pangio federal governance system manamo o succeeding igene Africa conclude after independence You're right Lord can go on Kichakama Bear. For instance, in Uganda, the first 8 years until 71, law and order no tima bad ni Chakama dong amin kwaning amend 71, anything was out and neck mew la bon terre neck nyeko if you look me kaka chakbino and look at putika made peogit watini. And to looking and getting a time mother me gana in the last few makamukaro igini meme autonomy ke regions mamegi pange how far it has gone and to then it's more successful than ilo mukane central government unity government be America tela makwiriti chali Tanzania waneno ni lok me kaka ne kaka ni petie pe medite machi manaka yangi nong loken ni centralized government rom teach and ka lobo ma president do biro chi lako jemi wen lako pakaka ne unitary government rom teach you know atamani ka laka temer ki nen lokum autonomy kid mayamno wana chiri wach omero chon ni Lancaster House conference 61 yeah for total we any Nigeria be federal state or well at least some kind of semblance of or sharing wealth tie karika petie time mabe be ram your corruption Nigeria at least la chalo lok me kwan nga gitimo be
Kana anachiro Abuja, she was driving, he just almost like 400 Yeah. kilometers. Ineno wachi kupoko lonyagi mabe. Oh, John in Nigeria kumbira odlumo pe enwe wachi village. yeah. Actually manu permanent houses again. Kada mati kada madong. Yeah. I Kenya gina giti temne. But gine look and men when mo timo chuch ngemuari adek ngwen big mo karani. Food teacher tech. Eno giti temne devolve gine ni owe kai chere Kisumu kumberi. Ino kita dano jem kabeloti don kere. Yeah. Ti kita unity wajane ni system of government mo ken kadi unity in your federal. Kai nen tela ne timo be. Ngarmo matama to 12 pere. Yeah. Weko dana nung kumbiri giti wondering ni to British ngar mo chira timo PhD ne yo gine bonmu konjo kuje. Yeah. About 15 years ago, la rema mo Yeah. si la dit mo magiti interview chi wachi iti pen mo la dit wachi ginen mo luoni independence mo tuma wene ne lo diro non ti pen ni gine loj publicity za erok mi dware man ene duju no frustration mada tikere e loj mano peti ati ma gino weko dana ti ko ni kumbiri ene kare wa jomo kene wa chwinyen ni ku kwero wuru ni o charo ya chuli o do konyo do no ko to Yeah. bien gineno chan giwo kit eni chi neno dal me no put kiti i chamo wuru e kar chan kar no ni gino mo ma raja no ma dongo twal ma teaching dal pe no dal kwer giro wuru i kit mano gen gi twer kede i charo pija i town gi kweneni but ma do chake ni kono nek gi kono ngo gini gine odoko balo wa kombedi gino mo ma neno chalo ribo Uganda ma pat gi arrangement me autonomy ne chalo pe pien gini in no lok me lost counties o balo Uganda o matwal wata kin Uganda gi gine o we wani ni duju kiro professor waje kereni wadonyo ye olong duju so pitini jomoti winyowa aneno comments mere tima nok pien man eni puny mano dana tia winyo jami ma aneno utima popol i line ki puny eni matini gibo mzee Paul Kilama gi peny mo ber ka peny neni ter wadong ikom en independence dong ikome Yeah. Yeah. diro wa yele total ka an fora no lok ni jomago lo ni second world war ni kwaro ada gi do lo ni ye ma fora no lok ni chuye ni wan mo do ata en mo ro mo jugo chendo no ro mo konyo wani ka veteran ma chon chan yam gi ro mo kero chende gi a chulo kwano kit eni ono be po par ko lo bolo en mo ti timeni ka mo ne kena chere gi chiro itire kwan kono ngagini ka veterans ma yam machon cha ma bin pego kwano ni otimo la kit gini ni ngo mo geo wan jugo chende wekre tien wa kwan gini eni wore wiya cha wa duju watigi nuju chende bu mo watimo ge ngo kany matitio ka no gero mo dok chen ka jugo kit chende eni ono ni tien wa mo kwan kadi piny en mo piny chimarachi ki ng'ato mo ma kumbe romo do goro ya chuli metamo jame gini ka chien nen chalo do peo kita waneno kede lojo do tek i ya chuli manong pelare kit pero mo tiyen chi bitini wagiro lokme yube hi lojken icha dek mo bino ni dong wat binyamo lokme kom nung magi no loj ken ni ngo mo timi jem ma yube pi loj ken timo ngo gi ideas ma ngo gi jem ma beje mo veterans timo kira dano bil ka resisting kele gine jem mu loj laja chonya gini gine mo ken dun ya ke professor wa kanyi ni appointment ma yam ma chon cha no pero
ti business kono karamone ti gene kono ber mere ini donyo kono civil service ti idonyo ye gier in katimo gino mone but kumbiri non kire neno kire ni jemu ne do pato so it's a dek mo binu ni welo go ni badong independent do time ngorong mo kire wa kama wati ye kumbiri ni si muze Paul kilama do be konyo wa ije makit eni ki Filipo Runi I hope ni dong bidonyo dong botwa metero dok jam ken motime ikit me choy agreement man mag choy Lancaster House kanyo we wano ke independence kawa kara dong inge independence dong wano wa British do chiri ngorong mo wano timo inge kenyu so it's a bit mo bien it's a dek Rio me utino me Uganda wabedo ka achiel wanyamo lok eni pien dhano chunygi pe yom e lok en me kwero uri kom kare pichan gi peko gi anyuena matie botwa i acholi kombeli chi wagiro ka kanyi la mego Joyce ko ilegi wa we watiek ken Kare. Ai, anyera pe wale gongon. Alo ba matwal do chi wo fu to twale chama. Me mene wakare. Me nywa ko lok malumu kom pajo wa ma mek wa Uganda. Kera ma beru kwede, kera ma gamente pa British go dor wa kwede. Ni we kar ma wana no loj kan. Jemi dujo ma time ma beja ke ma rojo dujo wa ngo po bore. Wale gini ya buang wa. Kawa tika mede ki bedo loj kan wa Uganda. Min wariako me gwa lo ma mek wani. Dong wangi bene tian lo me bedo loj kan an tian lo kan ngo mer wati ma tek. Ni wagwa lo ma lo ba mi botwa ma in lo ba mi botwa. We jemi dujo wan wati me wati ke lo ba mi ke botwa. Peda wati ke lo ma ma raj me wono jo mano ge bere ene lo ma chara Uganda. Donc man wa legi ni sabir ma bino ka wa lo kom independent min wa riya mo kene wa wonen kiri yo ngo men na Uganda dong dok ben wa lego ni imi kijani kom Uganda kilo tela me Uganda wen timi du me timi go timo por pi jo ma ge bere Uganda wa lego man ma chia pi wori pe be pa wori Yesu Kristo wa amen. wapo to ma bere foot pe ya we will wapo pi omin mo mandano ngi gulu tutwal manye Jacob Lanya en kai waji Jacob Lanya dano te tamo ngato pa Jacob Lanya ma ti waji ne ko ne ruin icha big mukarani but pole duju igulu city kenyu iloni forget 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 the tira chure ma kai ni no forget ye ben bere do chana part of gulu city kenyu we ne chalo no pa tima be to 12 bat ikita en ko kede o ngeyo kit me tiki kama en tikede o we dana mare to 12 to pa en logo duju ne chalo winyo tampa dano winyo ngo matano mi lo geni o we da bishop dama o go encouraging en o we ber mer ko ne kita no mete kede o we da tamani ya an ni nyura tini actually ngar mo ken mati condition mo ken ma gir ira mo ko ma chun ka jemi tema be so wale go pi jeko lanya ma pole walu ni forget e karma guru kuja ma cher kalimo mu kona volta chora ono be pa nge ni forget nge ati o tere donya ko man o moro volta en ma bir ka morani o winyi ke wani ka chora mo dit ya peben morani ngon but kan en following jem matime ya chul kor ada pinyo chwe ka mo ti lok mo manok robina Yes, amiro lok me manok kum lok me lok ne forget obero dano kalba dano pa dano ma lok ada dano ma ti pol kar forget logo no achalo chan gene tie bino ka choko tin dano mano lok ma en logo waje ne dano miro mak tit ma tek yen tije ye logo ko pa dano miro po bet lukuo
yen ko raj ko nya dano lega mier go tungi lok mati girna ma eno chero ker go bere ka lok to twal no wanya ne da lega chel ma ke kwanya ke gulu ke ter ke gum ka pege gwa ma be ene bine kamo tudong dano ma bene tie ka tik polo ba mier ngene bi deno chan en ne roma ge chan ma Yesu Kristo chero chelo ana lugo ma doko mane pol kar ka ana chero gang bere wache tie gimo manonong teke kana o gulu wang mano forget dok bina ti waje bane mi ire chente nana mano bena kwanya chente miyo kar ma won wa to ma water ko maga 2016 eno a bino wapadibe ma wani ene telo wi delegation no a kugulu bino ka yi ko wona brigadier nana ti o lego ma bere da o bino wati bora wati ene ma o pire ke gulu wapadibe me bino ka yi ko muse miara ana chul chen ne eno ana wala pe chende koma wa lega tum ko man o gero we o jus we o mami we o lilian o dugu dok chen bara ni o miara mi chende eno ya da kwanya lipiar bi amiyo bar forget ma bero poya kunyo bero yo madada eno madonge dok dongulu don beri nyimu taka pa la dit tema wan ni en la dit ilo tema miero bera ngej kunyo no yo madada la wo maya ma ana chero gulu bi ma bor ma ana tiga dugu arwara ke forget to shell na doko bino wache ami na chende kwanya liba pa ami bara da chero nyim chuo atiga welo fruit o mi na matire na doko bino o mama ko rajba ni ta tiga lega mi hali wario ke kan kwanya li wario mi ti dano malo ba mi ko ko me karo bede ning dano pa dano gien ma po garo puonyo ma wan ju mo kan wa winyo mer bed ma chala puonyo ko ma ma ko ma wan ma tikere in wan in wen wa tikere ko ma pat mo ba kere ko wa mano mer wo kumbere po gat pe kenwa waligo tibene kama entie lo ba mero jolo ker kama be idan mo kana chalo ama kwer gi mati guru madong restaurant na wajane tere pogero o soda achiel ke cham ke mi menono macha mo ke kan no go chim anta te doka atiga bin town this connection bonding ma eno o ngo o bere kere ke dan mano ti ta kona mangene dano ti ki chola matek kumbiri ma wakere jemene wen lega gimol ba miyo ena beno kwanyo wadwako de bora ter piman ana poet twal lego ni yub me chiambi chel bene itum maber ana poet da Wafoyo to 12. Wafoyo. When in do chia bichel, bino foyo to 12. Better